السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بيان إسلاما وهين سنيب سوفدا وان كان اللي قاتكو أنا ما ألفات اللي ونقريني شيخني مالقودا وانا كنافا دبتا جيتشو اللي نما صدادا يواو إسايا أبو وردوري وان زمنا خنا بيخني وانما درها سوا وان زمني اتخوتي جيتشو اللي نما صدادا هاتا وقسم وجينغا صدانا ما تنرى تنما ربيتو إرجب دودا ونني سيدامو في دخو يوجراته قادمان جارسامتي جادوبا مهك جلو توان كنا لالا دوبا قادمان جارسامتي دوبا نمي تو كيو سي قادمته وبيتي اسلاما يو والقادمه تنغمغما يو ربين كين نودا برسي والفونا جچمته يخون امدوبا يو ربين نودا برسي والفونا اتلين ناتاتي انلين سيته جچمدو قادما جچون كنا ganda dhaqanii gaabiyyeetti intaltee sannoo kennaa jedhanii yoo rabbi isinii kennine jedhaniini namni wal biraa galatuuba qaadhima abaluuti jedhaniit gandi kun hundi beeka intalti sun intala kabajaati namni illee maqaan dha'u qaadhima namaati jedhanii kabajamtuudha khalaas namni isii kadhachuudhaaf illee deemu dardarillee yoo argan illee kajeelu qaadhima abaluuti jedhanii kabajamtuudha duuba qaadhimaan akkana qaadhima jechuun duuba qaadhimaan tun amma jaartii jechuudhaami قربان سكاد إمتكون جار سخيج يجورا ميامنا إن تلتأتي قاد إمتكون جار تيتي يجورا ميت والفون يجورا يا أمة خينيا يا شمران كينيا يا درجة جوتا خينيا ميشان أما يا تاجرتي خراء الدات والقنم تا أكم معنى تاير التعصوتني في طريق كسنير تنا قال كل بيتني سر ميك بيتني ربي خير سنتي بيها ميشان توني سبحان الله ميشا جمال من قراتي دوبا جمالك شنو اللي مرتدوه خيرتيس دلقوا فتون وأكون تأمر التعصي نخنا شرتي يودي بتز تكاشري كنا دنيا قبتين قردو حالا أما يا نمني دمك قادما درنو تبينو سن الراباتني قادما جارتين سينا قادما جارسن سينا أبريا الإسلام وان جارس وجين تهن قادما وجيتون دن تهندو ها سوا أدى خجار سوفي وجه ها سوا قادما وجه سون دن ديسدو أبدا ربي الراس قافتدو وجان تكو قاعد ما خيجت تيسي واي جاللا تليفون الرد يواو وانا مرت هاسوان كررد واي جاللا جلا خافتي حما اتي بكتي ستنت ركعت هنگه اني اچ ركعتوتي واي خنوان سلا جار ساجارتي وجهها سون شريعه اسلامت دور كدا هندو ربي ولا تقربوا الزنا وغاجي زنتين دهاتنا وغاجي زنا كو سلاميتين دهاتنا يچو مانن بالجچو مقدمات الزنا جانيني وان متدوري زنا كانوا مسمين بوبر متدوري قبابر متدورين حاسوا اما خننو حاسوا خراتو الجوخر حاسوا تليفون رت حاسوا جالالا خن حاسوا بوان اددرت حاسوا مخان خناز زغالا سجدو فيت يوغا ولدو سنكما جار ساجات دوبا خربي ولا تقربوا جيسون كان ملي دلغو سنقو فامي دوبا سنبر تقو ديراتي تدو فنمني بر ولا تقربون سنكنا ديرا دارا ولله قمو ديرا دالان غرتي وان انتاني خنا وجهها سو ديرا دالان خطا وجبه لال قادمان خبس وجبه دنديز مخينا تك قفا وجي اسلاما يابتني وجي ديموس دنديز بك بشننا تك وجي دقون دنديز بك متك وجي دقون سغاني خاغو دتو دوبا يا دبرتي اسلاما وفي الرخيشيسنا ادرا ونسيدام يا شمران كيجتو afaan kanaan af min shargoone afaan kanaan dhiira qabna jettanii ufin kinkana dhiirti qaqqabamtu sin jirtu duuba isini taphatuudha deeman malee dhiirti qaqqabamtu sin jirtu duuba hogguma akkana afaan min shara kan ati taate tuni waan taatu tana biratti kanaatu nama birootti sakkanuma mee tana yerumatti dabarsineetiin anta biroo laalladha garaasaa keessa jira wallahi itti amane dhibbati 80 yoo 90 akkanaa jira duuba ani waan muuxannoo qabuu fi haasawa kana niin beekaniin dubbisaa niin laala niin qara'aniin argatuuba akkanuma waa warra dura haasawa jechuu sittiin fakkaatin abadan tu 90 dhiiraa intala akkanaa tana yeroof itti fayyadachuudha niyyaansaa booda as deebi'ee maal nuun jaa sheekha intala sharafa qabdu ta ulfina qabdu naa barbaadii jaa duuba habiyya san jirus ati nutti dawwala duuba intala sharafa qabdu naa barbaadaa jaa ufiifummoo akkuma biroo tokko jiraa beeku ati asisi taphatati tasharafa qabdu ta ulfina qabdu barbaada inni ati sharafan qabdu durusi beeke duuba fuudhaa fi heerumni qooda rabbiiti shamaran islaamaa qooda rabbiiti abada waan rabbi sii qoode malee heerumuu hin dandeessu duuba wanni takkallee maa tasqutu min waraqatin illaa ya'lamuhaa baala mukaa khabuu rabbiin ni beeka mukarraa baala bu'u duuba heeruma guddaa kee kana wallaalaa rabbiin fuudha guddaa kana wallaalaa heerumni afaanin haasoyne arra bilcheessinu jiru rabbiin duruu godhe duuba
wani nurra jiru kabajaa teenyaa fi ulfina keenya eegganneetuma fuudhaa fi heeruma keenya san eeggatuudha duuba. Ulfinaa fi kabajaa teenya qabannee eeggatu. Ufiif dhiirti baatirii fudhattee barbaada boollaa fi qarree seentee manatti dhuftu girdoo hidhattee umrii mana teessee dhufanii manaa si baasan siituu irra sharafa qaba duuba. Fuudhaa fi heeruma hin dhaadheessan duuba. Uf hin dhaadheessu namni duuba. Warri uf dhaadheessu warra rabbittiin amanini duuba. Warra kuffaaraa, habiyya kuffaaraa, warra qaama fi dhaadheessu. Warra qaama tolchuudhaan dhiira harkisuu barbaadu. Warra sagaleedhaan dhiira harkisuu barbaadu. Gaaf tokko chaayinaan dubartii gara meeqatti dhihaatu jedhan amma xiqqoo zamanaan irraa turanii irraanfadhee sharikaan takka kaampaaniin takka dubartii leenjiftee hoflumaa fi dhiira akka itti qaban irratti dubartiin 50 jaarsa harkattee jaan duuba. Dhagarsa yalaal. Warri kanaan bultii barbaadu. Warri kanaan jiruu barbaadu. Ummata islaamatiin abadan duuba. Kun ummata kuffaaraati duuba. Waan san dhaaltanii waan san dhaallee dhiirtinis akkana godhachaa dubartiinis akkana godhachaadha. Waan guyyaa rabbi wali isin fidun beeyne yoo feete ati biyya bahaa jirta inni biyya dhihaa jira. Umrii tanteeteysee waan hin taane haasoytee kanaan dhuftiin kun wanni ati arrabaan haasoyte qalbii gad dabarte qalbirra si buute qalbirra hoggaa si buute hirribatti dhabda duuba. Hirriba idana dhabaa bulta waan haasoyte saniin hirriba dhabaa bulta kana olii gad qabda ganama hoggaa kaate dalagaa hin dandeessu duuba. Waan rabbiin guyyaa fedhe qaddaruuf akkasitti uf cinqitee odoo bakka san hin gayin fashala uf fidde duuba. Kanaafuu obboleeyyan islaamaa hoggaa waa haasoynu hoggaa waa katabnu namni isin kajeelillee yoo jiraate yaa nama dubartii kajeelu dubra kajeelullee yoo jiraate fuudhaaf kajeeluun dhoorkaan qabu duuba. Laakiin biyya takka teessee biyya takkattiin dilaawin duuba hadaraa wanni sii dhaabu duuba. Intala takkaa biralleen gayin takkaan mallee fuula sii footoo fi wama takka takkarratti malee hin argin biyya biroo biyya bahaa teessee biyya dhihatti dilaawuu duuba. Halkuu dilii dalayda goda walturaa dilii dalayda goda bilbilturaa dilii dalayda duuba. Fageenya lafaa si dhoorke malee isin lamaan kun badii hojjetuudhaaf waa takka daangan isin jidduun jiru hata binaa si hima kana duuba. Kana numa hata rabbi dhoysuun hin taatu shirri rabbi naafis jiraa dhokatu malee shirri kun rabbi irraan dhokatu duuba. Isiniin amma asirra teessanii asirraa halaalatti wal dhungattan isini as teessanii waan adda addaa waan silaa jaarsaa jaartii wajji haasawan iccitii hirriibaa iccitii dhokattuu rabbiin dhoysatti godhe warri as taa'ee wajji haasawu kun osoo wal bira jiraate akka badiif saaxil bahu 880 ani tuman amana duuba 880 itti namana kana laakiin nam tokko tokko rabbiin isa eewwalu sharafa rabbi godheef numa jira duuba. Irra hedduun dubartii bakki itti dubri fashali bakka kana duuba. Guyyaa dura eegaltu zigaala itti seenta oduma deemtu hayaa fi kabajaate irraanfatta bakka jirtuu irraanfatta namti sun silaa sibira jiraate badii dalayda duuba. Waan fokkattuu kanaa tanarraa uf eegaa hanganarrallee keessa deemuuf isintu narra beeka isintu hojjataa jira la suutan isin hima wasobuun gaariini isintu waan akkanaa dalagaa jira. Irra hedduun namaa dardaraa fi shamarran akkana dalagaan isaaniiti. Ni beeytan isinit rabbiin isinit beeka horii kee israafan godhe jedhu quba kan kee kawa wahin dalaydu san arraba kee akkasiin haasoytu san arrabni kun arraba rabbiin sii kennee beektu. Inna as-sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula quraana kanatti amanaatu. Ijji gurri onneen waan dalaydiraa ni gaafatamtii jaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Hujiin gurraa maali? Inna as-sam'a jaabar wal basara jaabar hujiin ijaa maali? Fagoo jirraa kunumaan qabu akkami fagoo jirtan hujii gurraa jechuun maal jechuu dura hujiin gurraa baaxila dhaggeeffatuudha duuba waan fokkataa bocola kan dhaggeeffatu hujiin gurraa hujiin ijaa yoo ijaan rabbi ijaan laaluudha suuraa tanti akka jirtutti yoo footoo yoo iskaayibii fi waan takka takkarratti mul'attee akka nama jaarsa ofii fuula dura taa'utti khashiifa taatee suuraa san dabarsuun Allah maaltu hafe kun zinaas. Zinaan ijaan laaluudha jedhu nabiin sallallahu alaihi wasallam. Zinaan harkaan qabatuudha jedha. Zinaan gurraa dhaggeeffatuudha jedha. Zinaan miila gama san deemuudha jedha. Hundi ijji zina gooti gurri zina godha. Ahaa zinaa jechuun tokkichuma sanit beeyte ati hoggaa akkana dalaytu suuraa ta'e akkana ergitu nama ajja nabiyyi tokko suuraa sanuu khashiifa. Kana birallee dabartee mul'attee khashiifa mul'attee akka nama jaarsa fi fuula dura taa'utti hoggaa namtichi sanin mul'attu maal dalagaa jirta? Maaltu siyaa fi waan jaarsaa jaartummaa qaata si taajjabe namtichi sunuu duuba qaata si taajjabe duuba miciyyoon arra fuula kiyya duratti akkana godhatu tun nama biroo biratti akkama godhatti waan juuduruu katabe sheeyxaanni kana dalagaan isaa duuba ofirra kisheessinaa guddaafaa of hin godhinaa sooftii harkaan haqatan of hin godhinaa isin ummata qaaliidha dubartii rabbiin isin qaalees boolla jiraattan dhiirti dhuftee isin fuuti duuba katabaa kana naa isin hima boolla yoo jiraattan duuba ammoo fuudhaaf heerumni qooda rabbiiti duuba
ربي إنما قوي درو قوي دمي قوي نخدوه وان سي قوي دسن نما دكاب ده وان سر جرو صبرتي إيجتو قف بولتين ترون نملا دفتين ما رفون نملا خوني قوي ربي دي دوبا هذا راب بريان كيا وف إيجا هنقلر اللي خيس الإيرا تشوف فدو غلطو ما رسينجا أمور إفما برجود دار سنجافر ده يونين أوان أكنان دوبني نمني برو خلفه دوبنو سنجرو أبا بروزي سنكابدو dubbadheetu marabbirkadhee dardarri tokko tokko yoo nan mufates umaatii miti akkasigaa insha Allah jazakumullahu khairan